කුරුසියේදී අපි හයියෙන් කියමු. දිවි පිදුවා මා ගලවන්නට ලේ දහරා ගලා ගියා මා මුදවන්නට කුරුසියේදී නැවත කියමු. කුරුසියේදී දිවි පිදුවා මා ගලවන්නට ලේ දහරා ගලා ගියා මා මුදවන්නට මම ආදරේ ජේසු කියලා හයියෙන් කියමු. ආදරේ ජේසු කොච්චර රිදෙන්නට ඇද්ද? ඒ යන ගහනකොට ජේසු වේදනාවෙන් කෑ ගහන්නට දිදුවේ පුතේ. ඒ වාගේ මගේ පාපේ නිසා ஜேசு குருசை ஜீவிதை பூஜா කරනවා. எங்களுடைய பாவங்களின் நிமித்தமாய் இயேசுவானவர் அந்த சிலுவையிலே அந்த ஆணிகள் துளைக்கப்படுகிற நேரத்தில் எவ்வளவு ஒரு வேதனையை அனுபவித்திருப்பார். அது உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் அந்த வேதனையை தன்னுடைய சரீரத்திலே அவர் அனுமதி கொண்டார். අපි කියමු දැස් දුරුනේ. දැසිදුරුනේ මානිසයි දෙපාසිදුරුනේ මානිසයි දැසිදුරුනේ මානිසයි දෙපාසිදුරුනේ මානිසයි මාගලවා අපි මේ වෙලාවේ දැස් පියාගෙන ජේසුට යාඥා කරමු. நாங்கள் கண்களை மூடினவர்களாய் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். මේ වෙලාවේ ඔබ නිකන් ඉන්නට එපා. ඔබේ පාපය මතක් කරලා හොඳට ජේසුට යාඥා කරන්න. අනේ ජේසුනි මම පව්කාරයෙක්. එදා ඒ නමස්කාරයට නැත්නම් ඒ කැඳවුරට ආපු දවසේ ඉඳන් සමහර වෙලාවට මම සුද්ධ වෙන්නට ඕන කියලා හිතන්නට ඇති. හැබැයි මම පසුතැවිලි උනේ නැහැ. අනේ දුවේ පුතේ සහෝදරේ සහෝදරිය මේ වෙලාවේ ඔබ දැස් පියාගෙන හොද්දට පසුතැවිලි වෙන්න ජේසු ඉස්සරහා. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் அமைதியாக இருந்து எங்களுடைய பாவங்களை கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் அறிக்கை செய்வோம். பயப்படாமல் நாங்கள் அறிக்கை செய்வோம். இந்த 3 நாட்கள் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு முன்பதாக இருந்திருந்தாலும் நாங்கள் மற்றவர்களை பார்த்து நாங்கள் வெட்கப்பட்டவர்களாக இருந்த சூழ்நிலைகள் இருந்திருக்கலாம். ஆனாலும் இந்த நேரத்திலே நீங்கள் தைரியமாய் உங்களுடைய பாவங்களை கர்த்தருடைய பாதத்திலே நீங்கள் இந்த நேரத்திலே அறிக்கை செய்யுங்கள். ඒ පව්කාර ස්ත්‍රිය ජේසුගේ ආදරණීය ඇස් දෙක දැකලා ජීවිතේ වෙනස් කරගත්තා. අද දවසේ ඔබේ මගේ පාපය ජේසු ඉස්සරහා ඒ ජේසුගේ ආදරය ඉස්සරහා ඔබේ මගේ ජීවිතය අද දවසේ පවිත්‍ර වෙන්නට යනවා. இந்த நேரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே ஆண்டவருடைய கரத்திலே உங்கள் ஒவ்வொருடைய ஜீவனையும் நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்க ஆயத்தமாகுங்கள். ඒක නිසා ඔබ හොඳට යාඥා කරන්න. ඒක පස්සක හිටපු හොරා ජේසුගේ ආදරය අත්දකිනවා. අනේ ජේසුනේ ඔයාගේ ආදරය අද දවසේ මේ කැම්ප් එකේ ඉන්න මට ඕන කියලා ඔබ හොඳට යාඥා කරන්න දුවේ පුතේ. ஆண்டவராகிய இயேசுவே உமது அன்பை நீங்கள் ஆண்டவர் எனக்கு தாருங்கள் என்று ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொருவரும் அறிக்கை செய்யும்.
ඔබ නිකන් ඉන්නට එපා මේ වෙලාවේ. யாரும் இந்த நேரத்தில் சும்மா இருக்க வேண்டாம். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියන සුද්ධාත්මනි මාව ස්පර්ශ කරන්න කියලා ඔබ ආඥා කරනවා. பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் எங்களை தொடும்படியாய் இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கர்த்தரை நோக்கி நீங்கள் அறிக்கை උන්වහන්සේට பண்ண පුළුවන් ඔබ මාව චුවලිත කරන්නට. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முடியும் உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க. අපි බය තුල යනවා වෙන්නට පුළුවන්. වේදනාවල් තුල යනවට වෙන්න පුළුවන්. අසනීපකම් තුල අපි ඉන්නට පුළුවන්. හැබැයි ජේසු යහන අරගෙන යන්නට කියලා ඒ රෝගීන්ට කිව්වා. බලය අද දවසේ මේ වෙලාවේ ඔබත් මවත් එක්ක තියෙනවා ජේසුගේ බලය. நாங்கள் பயப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை பார்த்து சந்தேகிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். ஆனாலும் கர்த்தருடைய கரத்திலே இந்த நேரத்தில் உங்களை அர்ப்பணிக்கிற நேரத்திலே கர்த்தர் අපි யாவையும் අනික් අය දිහා බලන්නට ඕනේ மாற்றுகிறவராய் නෑ. ළඟ ඉන්න කෙනා දිහා බලන්නට ඕනේ නෑ. ඔබ දැස් පියාගෙන හොඳට ජේසුට මේ වෙලාවේ යාඥා කරන්න. අපි පසුතැවිලි වෙන්නට යනවා හොඳට දුවේ පුතේ. අනික් එක්කෙනා මොනවා කරත් අපට කමක් නෑ. අද මම මේ කැම්ප් එකේ නමස්කාරේ අවසාන නමස්කාරයට ආවේ මගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. අය මම වෙනස් වෙලා යන්නට ඕන. ජේසු ඉස්සරහා මගේ මුළු හදවත වෙනස් කරගෙන සම්පූර්ණ ජේසුගේ ආදරය දැකලා යන්නට ඕන කියලා ඔබ හොඳට මේ වෙලාවේ යාඥා කරන්න. අනික් එක්කෙනා දිහා බලන්න ඕනේ නෑ. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அங்கும் இங்கும் பார்க்காமல் ஆண்டவருடைய முகத்தை மாத்திரம் பார்த்து உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதான எல்லா கவலைகளையும் போராட்டங்களையும் பாரங்களையும் பாவங்களையும் இந்த தேவனுடைய கரத்தில் நீங்கள் ஒப்புக் கொடுங்கள். அவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் அமருகிற நேரத்தில் என் தேவன் உங்களை தொடுகிறதற்கு அதிக ஆண்டவர் வாய்ப்புகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ඒ සාකයුස්ට කියනවා සාකයුස් අද මම ඔයාගේ ගෙදර එනවා කියලා කියනවා. මේ දැන් ජේසු කියනවා දුවේ පුතේ මම ඔයාත් එක්ක ඔයාගේ ගෙදර යන්නට එනවා. මොකද ගෙදර ආයට මේ පණිවිඩය කියන්නට මම යහපත් වුණ බව කියන්නට කියලා ජේසු කියනවා. அந்த சகைவிடம் ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார், நான் இன்று உன்னுடைய வீட்டிற்கு உன்னோட கூட வருவேன் என்று. இன்று ඒ නැති වුණ එක්කෙනාව හොයන්නට මම එනවා කියලා ජේසු අද දවසේ කියනවා. இயேசுவானவர் காணாமல் போன எங்களை தேடி வருகிற பரிசுத்த ஆண்டவராக இருக்கிறார். ඒ දේවස්ථානයට එන්නේ නැති අයව ගේන ඒ මගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නට ජේසු ඔයයි මම එක්ක එනවා කියලා අද දවසේ කියනවා. ஆலயத்தை விட்டு தொலைந்து போனவர்களை தேடி சென்று அவர்களை மீட்டுக் கொள்கிறதற்கான ஊழியத்தை இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் எங்களுக்காக கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். අපේ ජීවිතේ අපි එපා කියලා ඇති හුඟක් දෙනෙක්. உங்களுடைய வாழ்க்கையை வேண்டாம் என்று எத்தனையோ பேர் இந்த நேரத்தில் உங்களை ஒதுக்கி இருக்கலாம். හැබැයි ජේසු අද දවසේ ඔයාව මාව තෝරාගෙන තියෙනවා උන්වහන්සේගේ සේවය සඳහා. ஆனால் பரிசுத்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்று உங்களை உங்களுடைய சமூகத்திலே வந்து உங்களை அழைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். මේ ජීවිතේ අපි තනිව අඬපු වාර අනන්ත වෙන්නට පුළුවන්. எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் சிந்தின கண்ணீர் எண்ணிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம். මගේ යාළුවා මාව එපා කියන්න ඇති. உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி இருக்கலாம். මම ආදරය කියපු එක්කෙනා මට ආදරය කියන්න නැති වෙන්නට என்னை පුළුවන්. நேசித்தவர்கள் உங்களை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி இருக்கலாம். හැබැයි ජේසු ஆனால் ඔයාට இயேசு මට ආදරේ. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறவராய் ඒ இருக்கிறார். ආදරේ කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. කාට හරි හිතනවා මම තවමත් තනි වෙලා කියලා. ජේසුට ඔබේ ජීවිතේ මේ වෙලාවේ බාර දෙන්න. ජේසුනි මගේ ජීවිතේට එන්න මේ වෙලාවේ. මම තනි වෙලා නැහැ කියලා. ඔයාගේ ආදරෙන්
මාව පුරවන්න කියලා අපි ගායනා කරමු. අපි සිංහල භාෂාවෙන් ගායනා කරමු සෑමදෙන එපා කළා උමා. සෑමදෙන එපා කළා උමා ප්‍රේමෙන් තුල්ලට ගත්මා මිතුරා ඔබමයි මාගේ ප්‍රේම යේසුනි. සෑමදෙන එපා කළා උමා ප්‍රේමෙන් තුල්ලට ගත්මා මිතුරා ඔබමයි මාගේ ප්‍රේම යේසුනි. දෙවලෙක්ගේ මහయ్య ගහන්න. ஒன்றும் இல்லாத என்னை காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. ஒன்றும் இல்லாத என்னை காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. ඔබේ අලංකාර දාසින් ඔබේ අලංකාර දැසින් මාදුටුව නිසා විනාශ වෙන්නට සිටිමා දැන් ජීවත් වෙනවා. මහయ్య ගහන්න. ඔබේ අලංකාර දැසින් මාදුටුව නිසා විනාශ වෙන්නට සිටිමා දැන් ජීවත් වෙනවා. අපි තවදුරටත් යාඥා කරමු. நாங்கள் இன்னுமாய் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே எங்களுடைய பாவங்களை குறித்து நாங்கள் அறிக்கை செய்வோம். මේ වෙලාවේ ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් මම තවදුරටත් ජේසුට ආදරේ වගේම මම උන්වහන්සේගේ සේවයට යන්නට ඕන කියලා ඔබ හිතන්නට පුළුවන්. இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தோன்றலாம் இன்னும் இயேசுவை நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறாரா, ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்கு என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ජේසු මේ වෙලාවේ වාට ආරාධනා කරනවා දුවේ පුතේ. ඔබ කැමති නම් මේ වෙලාවේ හිතා ගන්න මම ජේසුට සේවය කරන්නට ඕන. ඒක CCYM වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඒක කවුන්සලින් පැත්ත වෙන්නට පුළුවන්, අධ්‍යාපනාංශ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පූර්ණ කාලීන දේව සේවය වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඒ වෙනත්ම පැත්තකට මම දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නට ඕන කියලා ඔබට මේ වෙලාවේ හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ හොඳට යාඥාවෙන් ජේසුට ඔසවන්න, ඔබේ ඒ හිත ඔසවන්න. කියන්න අනේ ස්වාමීනි මාව කැඳවනවා ඔබ වහන්සේ යම් සේවයක් සඳහා. ඒක ගුරු වෘත්තිය වෙන්නට පුළුවන්, දේව සේවය වෙන්නට පුළුවන්, එකිනෙකනාව ධෛර්යමත් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දියෝකීසියේ යම් සේවයක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා දුවේ පුතේ ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ ඒක ගැන හොඳට මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්න. මම තව ටික වෙලාවකින් ඔබට ආරාධනා කරනවා කැමැති අය ඉස්සරහට එන්නට කියලා. අපි පියතුමන්ලා මේ වෙලාවේ යාඥා කරන්නට යනවා. ඒක නිසා ඔබ කැමති නම් ජේසුට ආදරෙන් තවදුරටත් සේවය කරන්නට තව ටිකකින් ඉස්සරහට මම ආරාධනා කරනවා ඒ හැම කෙනෙක්ටම එන්න කියලා. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அமைதியாக இருக்கிற வேளையிலே ஆண்டுடைய சத்தம் உங்களுக்குள்ளாய் உணர்த்தப்பட்டால், கர்த்தருடைய அழைப்பு உங்களுக்குள்ளாய் உணர்த்தப்பட்டால் நீங்கள் முன்னாலே வரலாம். உங்களுக்காய் போதகர்கள் ஜெபிக்கிறதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். தொடர்ந்தும் நீங்கள் என்ன ஊழியத்திற்காய் உங்களை அர்ப்பணிக்க நீங்கள் ஆண்டுடைய சித்தத்தின் மூலமாய் சத்தத்தின் மூலமாய் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டீர்களோ அது எந்த ஊழியமாய் இருக்கலாம். அது சிறுவர்கள் மத்தியிலான ஊழியமாய் இருக்கலாம், வாலிபர்கள் மத்தியிலான ஊழியமாய் இருக்கலாம், அல்லது திருச்சபையிலே முழு நேர பணியாளர்களாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறதற்கான ஊழியமாய் இருக்கலாம். அது எதுவாய் இருந்தாலும் உங்களுடைய இருதயத்திலே உண்மையாய் ஆண்டுடைய சத்தம் உணர்த்தப்பட்டால் இந்த நேரத்திலே நீங்கள் முன்னோக்கி வரலாம். எங்களுடைய போதகர்கள் உங்களுக்காய் ஜெபம் செய்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருக்குள்ளாய் இன்னும் ஒப்பு கொடுத்து உங்களை கர்த்தர் அவர்களுக்கூடாய் மேலும் அபிஷேகிக்க என் தேவன் இந்த நேரத்திலே நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணிக்க ஆயத்தமாக முடியும். අපි කියමු අපේ ජීවිතයේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ මාව කැඳවන්නට යනවා. ඒක නිසා කවුරු හරි කැමති නම් මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේට මම සේවය කරන්න ඕන කියලා දෙවියන් වහන්සේට කියන අනේ දේව ස්වාමීනි මම කැමති ස්වාමින් වහන්සේට සේවය කරන්නට. මේ ගීතිකාව යන අතර මම පියතුමන්ලට ආරාධනා කරනවා ඉස්සරහට එන්නට කියලා. කවුරු හරි කැමති නම් දේව සේවයට වෙන්න පුළුවන්, CCYM එකට වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයට මම යන්නට ඕන. නිකන් කැම්ප් එකට ඇවිල්ලා ගෙදර යනවා නෙවෙයි කියලා හිතනවා නම් එන්න දුවේ පුතේ ඉස්සරහට. ඔබේ අපි නම ලියා ගන්නට යනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නැවත සේවයට අපි අඬ ගහන්නට යනවා. මේ ෆාදර්ස්ලා වෙලා ඉන්නේ හුඟක් කට්ටිය CCYM එකේ වැඩ කරපු කට්ටිය. ඉතින් ඒක නිසා මම ආරාධනා කරනවා කවුරු හරි කැමති නම් මේ ඉස්සරහට එන්න. මේ ගීතිකා කියන වෙලාවේ ඔබ ඉන්නට එපා. හතරවතට කතා කරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම යන්නට ඕන කියලා. ඒ වෙලාවේ එන්න ඉස්සරහට. පියතුමන්ලට මම ආරාධනා කරනවා කවුරු පියතුමන්
එන්න යාඥාවක් තියන්න මේ ගීතිකා යන අතර අනික් කට්ටිය ගීතිකා කියමු. ඒ අයගේ නම් ලියා ගන්න. එන්න ලැජ්ජා වෙන්න එපා ඉස්සරහට එන්න කියලා කියනවා මම. මා දිවි තිබෙන තුරා ඔබ නමදින්නම් මා පවතින තුරා ඔබව සොයන්නම් මා සිතේ ආශාව ඔබ දැක ගන්නයි දෙවිනේ මගේ දෙවිනේ මා දිවි තිබෙන තුරා ඔබ නමදින්නම් මා පවතින තුරා ඔබව සොයන්නම් මා සිතේ ආශාව ඔබ දැක ගන්නයි දෙවිනේ මගේ දෙවිනේ. උන්වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ටම මේ වෙලාව කතා කරනවා. ඔබේ හිතේ ආශාවක් තියෙන පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැක ගන්නට ඕන කියලා. ඒවනම් ඉදිරියට එන්න. ඒ වගේම මේ සෑම දරුවෙක්ගේම නම් ටික ලියා ගන්න කරුණා කරලා කමිටුවේ අය අනික් හැම කෙනෙක්ම යාඥා කරන්න මේ වෙලාවේ අනික් අය දිහා බලාගෙන ඉන්නට එපා. ඔබ මේ එන අය ගැන යාඥා කරන ඔබේ ජීවිතය ගැන යාඥා කරන්න මේ ගීතිකා කියන්න. කවුරුත් නිකන් ඉන්නට එපා මේ වෙලාවේ. මගේ මුව කියයි ඔබ සමීදුන් කියා මගේ දැස් යොමයි ඔබ දෙස බලන්නට මගේ හදවත නැගේ ඔබ ප්‍රේමයයි කියා දෙවිනේ මගේ දෙවිනේ මා දිවි තිබෙන තුරා ඔබ නමදින්නම් මා පවතින තුරා ඔබව සොයන්නම් මා සිතේ ආශාව ඔබ දැක ගන්නයි දෙවිනේ මගේ දෙවිනේ. අපි හැම වැඩක්ම කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ජේසු ජීවිතේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් අපි කී වතාවක් ජේසුව හොයනවද? நாங்கள் இந்த நேரத்தில் எந்த பயமும் இல்லாமல் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்வோம். எங்களுடைய இருதயத்திலே ஒரு பாரம் இருந்திருக்கலாம், கர்த்தரை நோக்கி நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று. ஆனால் இந்த நேரத்திலே நீங்கள் எதை குறித்தும் யோசிக்காமல் பயப்படாமல் உங்களை நீங்கள் கர்த்தருடைய சேவைக்கு இந்த நேரத்தில் அர்ப்பணியுங்கள். අද මේ වෙලාවේ හිතා ගන්නට ඕන මම ගෙදර ගියත් ජේසුව අතහරින්නේ නෑ. මම බයිබලයේ හොඳට කියවනවා. මම හොඳට පාඩම් කරනවා. ජේසු ගැන ඉගෙන ගන්නවා. අනික් අයට මම ජේසු ගැන කියන්නට යනවා කියලා. අද මේ යාඥාවෙන් පස්සේ බෑග් එක අරගෙන ගෙදර යනකොට ඔබට දැනෙන්නට ඕන මම යන්නේ ජේසුත් එක්ක. මම යන්නේ ආලේපයත් එක්ක කියලා ඔබට දැනෙන්නට ඕන. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்போம். நாங்கள் இந்த இடத்துல வெளியே செல்லுகிற நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் கரத்தை பிடித்தவர்களாய் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை, ஆண்டவருடைய அன்பை, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அன்பை மற்றவர்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்கிறதற்காய், ஆண்டவருடைய வசனத்தை வாசிக்கிறதற்காய், தியானிக்கிறதற்காய், ஆண்டவருடைய வசனத்தின்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையை வடிவமைத்துக் கொள்வதற்காய் நீங்கள் இந்த நேரத்திலே ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கும்படியாக இந்த நேரத்திலே கர்த்தருடைய கரத்திலே உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள். උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අපේ ඔබේ මගේ ජීවිතය මිහිරි සුවඳක් විදිහට උන්වහන්සේට එසවෙයි කියලා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு சுகந்த வாசனையாய் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்கும்படியாய் கர்த்தர் அதிகமாய் விரும்புகிறவராய் இருக்கிறார். ඒක නිසා ඔබ ඉන්න තැන ඉඳන් යාඥා කරන්න හොඳට. ජීවිතේ අඩුපාඩු මතක් කරලා යාඥා කරන්න. වේදනාව ඉවත් වෙන්නට කියලා ජේසුස් ඉස්සරහා යාඥා කරන්න. මේ වෙලාවේ ඔබේ ජීවිතය අර්ථවත් කරන්නට යනවා ජේසුස්. ඒ මිහිරි සුවඳ ඔබේ ජීවිතේ පුරාම ජේසුත් එක්ක ගත කරන්නට යනවා. ඒක නිසා අපි කියමු මිහිරි සුවඳක් ලෙසින් කියන ගීතිකාව දන්න අය මාත් එක්ක කියමු. මිහිරි සුවඳක් ලෙසින්
පූජාවක් වෙලා දන්න හැම කෙනෙක්ම කියමු. ඔබ පස සන්නෙමි හැම කෙනෙක්ම කියමු මිරිසොඳක්. මිරිසුවදක් ලෙසින් ඔබ නමදින්නෙමි පූජාවක් වෙලා ඔබ වසසන්නෙමි මුළු ලෝකයම අතහැරලා ඔබ ළඟට එමි පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නෙමි පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නෙමි මම සමිඳුන්ගෙන් එක් දෙයක් ඉල්ලන්නෙමි මුළු හදවතින් මම එය සොයන්නෙමි එතුමාලිගයේ සැමදාම වෙසෙන්නෙමි අලංකාරයේ සැමදාම දකින්නෙමි මිහිරි සුවඳක් ලෙසින් ඔබ නමදින්නෙමි පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නෙමි පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නෙමි අපි හැම කෙනෙක්ම තවදුරටත් යාඥාවෙන් ගත කරමු. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இன்னும் அமைதியாக இருந்து கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஜெபநிலையிலே இருப்போம். ඔබ තවදුරටත් යාඥා කරන්න මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම අද මේ කඳවුර සංවිධානය කරපු හැම කෙනෙක් ගැනම ඔබ යාඥා කරන්න. කුලාචාර්ය පියතුමල්ලා, ඒ ඩීනර් වල සිටින පියතුමල්ලා, ඒ හැම කෙනෙක් ගැන ඔබ මේ වෙලාවේ යාඥා කරන්න. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த முகாமை ஒழுங்கு செய்த ஒவ்வொருவருக்குமாய் நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அவர்களை ஒப்புக் கொடுங்கள். இன்னும் அவர்களுக்கு கூட ஆண்டவருடைய ஊழியம் பெருக நீர் அவர்களுக்காக இன்னுமாய் நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். ඒ වගේම ඔබේ පවුල ගැන මේ වෙලාවේ යාඥා කරන්න. ඔබට හිත රිදවපු අය ඇති මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා නම් ඒ කට්ටිය ගැන යාඥා කරන්න. ස්වාමීනි මට ඒ අයත් එක්ක තරහ නැතුව ජීවත් වෙන්නට ඒ කරුණාවේ හදවතක් මට දෙන්නට කියලා ඔබ යාඥා කරන්න මේ වෙලාවේ. இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய குடும்பத்திற்காக நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். விசேடமாய் அவர்களுக்கு எதிராய் நீங்கள் செய்ததான எல்லா பாவங்களையும் இந்த நேரத்தில் எண்ணி விசேடமாய் உங்களுடைய தகப்பனுக்கு எதிராக உங்களுடைய தாய்க்கு எதிராக நீங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். මම නැවත දේවස්ථානයට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ සේවයට කැප වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ මේ ඉස්සරහට එන අය විශේෂාකාර සේවයක් උන්වහන්සේට කරන්නට යනවා. ඒක නිසා ඒ අයවලුන් ගැන ඔබ යාඥා කරන්න මේ වෙලාවේ දැස් පියාගෙන අනික් අය දිහා බලන්නට ඕනේ නෑ. ජේසුස් ආදිහා බලාගෙන ඉන්නවා මේ වෙලාවේ දුවේ පුතේ. இயேசு கட்டாயமாய் நீங்கள் உங்களுடைய ஆலயங்களுக்கு சென்ற பின்பு உங்களை கொண்டு பெரிதான ஊழியங்களை பெரிதான காரியங்களை செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் இன்னும் கண்களை மூடி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உங்களை ஒப்புக் கொடுத்து நீங்கள் උන්වහන්සේට කියමු ස්පර්ශ කරන්න මගේ පියාණනි කියලා. අපි මේ වෙලාවේ කියමු ඔබ දැස් පියාගෙන තවදුරටත් යාඥා කරන්න. යාඥා කරන්න ඔබ යාඥාවෙන් ඉන්න. විශේෂයෙන්ම කැප වෙන අය ගැන ඔබේ ජීවිතය ඔබේ පවුල ගැන මේ වෙලාවේ බාර කරලා යාඥා කරන්න. ඔබට දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ යාඥා කරන්න. ඔබට රෝග පීඩා තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔබ යම් ප්‍රශ්නයක් ගැන වේදනාවෙන් ඉන්නවා නම් ඔබ මේ වෙලාවේ ජේසුට කියලාගෙන නිදහස් වෙන්න. සමාව දෙන්නට බැරි ප්‍රශ්නයක් ඔබ තුළ තියෙන්නට පුළුවන්. ඔබ නිකන් ඉන්නට එපා. දැස් පියාගෙන ඔබ බාර දෙන්න මේ වෙලාවේ ජේසුට. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சும்மா இருக்க வேண்டாம். நீங்கள் கண்களை மூடினவர்களாய் இயேசுவே நீர் என்னை தொடும்படியாய் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் சொல்லுங்கள். அப்பொழுது கண்டிப்பாக இயேசு உங்களை தொடுவார். இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்குள்ளாய் இருக்கிறதான எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளையும் கர்த்தர் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டு இந்த நேரத்திலே உங்களுடைய விண்ணப்பங்களையும் ஜெபங்களையும் கர்த்தருக்குள்ளாய் நீங்கள் ஏறெடுக்கும்.
ස්වාමින් වහන්සේට කියන්න මාව ස්පර්ශ කරන්න මේ වෙලාවේ කියලා. ඔබ නිකන් ඉන්නට එපා. කවුරුත් මේ වෙලාවේ නිකන් ඉන්නට එපා. ඔබ හොඳට යාඥා කරන්න. ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න ඇති. ඔබ නිවසේ ප්‍රශ්න ඇති. ඔබ සහෝදරගේ ප්‍රශ්න ඇති. මේ වෙලාවේ ඔබ හොඳ යාඥා කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේ යාඥාව අහන්න යනවා මේ වෙලාවේ. ඔබ නිකන් ඉන්නට එපා. ඔබ ඇතුළත දැවෙන වේදනාවක් ඇති. ඒව නැත්තම් ඔබ සමාව දෙන්න බෑ කියලා හිතන ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඒකනේ යාඥා කරන ඔබ ජේසුට මේ වෙලාවේ ඔබ හොඳට ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுப்போம். எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிறதான எல்லா பாவங்களையும் கர்த்தர் நீக்க வல்லவராக இருக்கிறார். நீங்கள் இந்த நேரத்தில் யாரும் சும்மா இருக்காமல் கர்த்தருக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஜெபங்களையும் ஏறெடுத்து கொண்டே இருங்கள். உங்களுக்கு முன்பதாய் கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காய் ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்களுக்காய் நீங்கள் ஜெபியுங்கள். மற்றுமாய் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்காய் இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரித்து இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாய் உங்களை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ඒ වගේම කාට හරි හිතනවා නම් මේ පියතුමන්ලා වගේ මම සේවයට එන්නට ඕන. ඒක පූර්ණ කාලීන වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ විභාග ඉවර කරලා, එහෙම නැත්නම් මගේ රස්සාව ඉවර වෙලා මම දේව සේවයට එන්නට ඕන කියලා හිතනවා නම් ඒ ආයත් ඉස්සරහට එන්න. இப்பொழுது யாருக்காவது முழு நேர ஊழியத்திற்காக யாராவது அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய சத்தம் உங்களுக்குள்ளாய் உணர்த்தப்பட்டால் நீங்கள் முன்னோக்கி வரலாம். ආවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දේව සේවය කරන්නට ඕන කියලා දෙයක් නෑ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ගැන තව ඉගෙන ගන්නට යනවා, කැප වෙන්නට යනවා. ඒ ආලේපය තුල ඔබ ශක්තිමත් වෙන්නට යනවා ඉදිරි දවස්වල. நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள் என்று எண்ணி நீங்கள் வெட்கப்பட்டு ஒடுங்கி இருக்க வேண்டாம். நாங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்துவார். அந்த நம்பிக்கையோடு உங்களுக்குள்ளாய் அந்த அழைப்பு உணர்த்தப்பட்டால் நீங்கள் முன்னோக்கி இந்த நேரத்திலே வரலாம். ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව නමදින්නට අපි දැන් ඔසවා යාඥා කරමු. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව දකින්නට අපි හැම කෙනෙක්ම නැගිටලා යාඥා කරමු. අපි හැම කෙනෙක්ම නැගිටිමු. අපි හැම කෙනෙක් නැගිටිමු. මගේ පියාණනි ඔබව නමදින්නට අපි හයියෙන් කියමු ගීතිකාව. ස්පර්ශ කරන්න අපි දාමු. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි පොයින්ට් එක දාමු ස්පර්ශ කරන්න. ඔබව දකින්නට අපි නැවත කියමු ස්පර්ශ කරන්න. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව නමදින්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනි ඔබව දකින්නට ස්පර්ශ කරන්න මගේ ජේසුනේ කියමු. ස්පර්ශ කරන් හයියෙන් කියමු. නිකන් ඉන්නට බෑ කවුරුත්. හයියෙන් කියමු. ගීතිකාව දන්නවා තියෙනවා. හයියෙන් කියමු. පාපය නොකරන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනි ඔබව රැඳෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුරතුමි බලයෙන් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුරතුමි සේවය කරන්නට අපි තවදුරටත් යාඥා කරමු. நாங்கள் මේ இன்னும் වෙලාවම පියතුමාට ආරාධනා